Kagame yarasiwe muri Uganda ubwo habaye ibibazo by'umutekano, ubwo abashinzwe umutekano bageragezaga kukavaringa bakaza kurasa, bikaza kurangira amasasu afashe uyu witwa Kagame. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zamaze gutangaza ko n'ubundi ziri seriye mu byo zigiye gukorera u Rwanda, kandi nanone birimo ibihano bikakaye cyane. Nibyo tugiye kuvugaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziteze kubona ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi ibiri ishize, hari ku itariki ya 15 z'ukwezi n'ubundi kuwa gatandatu 2026. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu, mbere ko twinjira mu kwezi kwa karindwi nyirizina, kwezi kwa gatandatu hari ku itariki enye, ndetse Michael Rubio, umunyamabanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere y'igitangazamakuru, yasobanuye ko ingabo z'u Rwanda zigomba gutangira kuva ku butaka bwa Kongo bitarenze ku itariki ya 15, ariko byibuze aho ku itariki ya 9. Icyo gihe nta kintu na kimwe ingabo z'u Rwanda zigeze zikora, naryo zigeze zisubiza, usibye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ijambo yavuze ryahise rinyerekaho rwose bikwerekeza, ibisobanuye ko rwose n'intambara niramukije biteguye kuzayirwana. Abantu benshi harimo n'abanyaburayi bakomeje gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu bintu bya diplomasi, gukoresha inzira z'ibiganiro, babwiye gukoresha imbaraga, kandi byatuma rero igihugu gisubira mu murongo bwavugaga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bati turamutse dukoresheje intambara akabaho kurasa hagati rero y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kaza ko bamwe rero igihugu cya Kongo kigahabwa imbaraga n'ubufasha ku buryo cyabasha kwihagararaho no kuba cyarasa kure mbonera ya kure. Ubwo bisobanuye kurasa ku Rwanda nta kabuza rero u Rwanda rwazumva ko ibyo bari kurusaba rugomba kubyubahiriza no kubishyira mu inshingano. U Rwanda rwatangaje ko rero atari ngombwa gukoresha imbaraga, ahubwo diplomasi ariyo ijya mbere gusa. Nanone u Rwanda rugashinjwa kudashaka gukoresha iyo diplomasi yo kugeza ku mahoro, ahubwo rukavuga ko rushaka kuguma mu burasirazuba bwa Kongo bitewe n'inyungu ruhakura no gufasha inyeshyamba za M23 buri ku butegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi burundu, bakimika ubutegetsi bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo. Ubundi bamara gufata Tshisekedi bamaze kumukura ku butegetsi, iminwa y'imbunda bakayihindurira mu Burundi, bagatera Burundi ubutegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD ryo mu bwoko bw'abahutu ryarwanye rero n'ishyaka ry'abatutsi rikabatsinda, no mu mwaka 2015 naryo rikavanwaho mu buryo bugaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yamaze kubwira abatutsi bo mu Burundi ko ntabwo bagomba kugira ku bwicanyi bwakorewe abahutu barenga 3,000. Ababwira ko kandi batazigira bihorera cyangwa se ngo ibyo byaha bibagerekeho kuko byakozwe n'umuyobozi bumwe. Bavuze ko kandi CVR yari yasabye ko kandi ubwicanyi bwakorewe abahutu mu Burundi mu mwaka wa 1973, umwaka wa 1988, umwaka wa 1993 hose hajya ubwicanyi bwagiye bukorerwa abahutu, kuko babizi iki gihe hariho ubuyobozi bw'abatutsi. Bavuze ko kandi ubwo bwicanyi bwakozwe bwatumye byabaye byakozwe n'abayobozi bari bayoboye icyo gihugu, ubuyobozi bubi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabwiye abatutsi bo mu Burundi ko bagomba gutuza, nta kibazo na kimwe bagomba kugira, bitewe n'uko ibyo byaha byabaye icyaha atari icyabo, kuko icyaha ari n'igatozi icyaha niba cyarakozwe n'abantu bamwe, ntikivuze ko ubwo bwoko bwose bwagikoze. Evariste Ndayishimiye icyo kibazo yagishizeho umuco. Ni mu gihe rero CVR yari yasabye Perezida Evariste Ndayishimiye gushyiraho umukono ko byakwemezwa nk'ari jenoside yakorewe abahutu mu Burundi. Gusa Evariste Ndayishimiye babwira ko ibyo ngibyo to atari ibibazo cyangwa se ibyaha byakozwe n'abakongomani bose, ahubwo ko nasore n'abarundi bose bo mu bwoko bw'abatutsi, ahubwo ari ibyakozwe n'ubuyobozi bwari buyoboye icyo gihugu muri rusange. Ubwo rero Perezida Evariste Ndayishimiye rero akaba yabahumurije ababwira ati abantu bari kubabeshya rwose ngo batuzihorera, batazihorera, ibyo ngibyo mu byihorere. Mu Burundi ho ibigendanye n'amoko birahari kandi birakoreshwa, ndetse birakoreshwa nk'uko bivugwa muri rusange. Hari n'indi nkuru igira uti rero, ko tugira kuri ya nkuru yo yitwa Kagame barashe, ati rero kubeshyira umuntu ukorera rero u Rwanda byahindutse ngo ikimenyetso cy'ubutwari muri politiki ya Kinshasa. Ati rero mu gihe kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje rero no guhangana n'ibibazo by'umutekano n'ibya politiki, rero abasesenguzi bagaragaza ko kuri ubu rero itarifu yo kubeshyera umuntu gukorana n'u Rwanda cyangwa se gukorera inyungu zarwo byahindutse intwaro ikoreshwa rero mu gusenya izina rya benshi rero ngo b'abanyepolitiki no kubambura icyizere mu baturage. Iyi ni ingingo rero ko yagarutsweho n'umusesenguzi witwa Samson Kasuja, nanone incabwenge cyane ikorera kuri politiki y'akarere k'ibiyaga bigari, nanone muri raporo yasohoye mu kinyamakuru cyitwa Great Lakes Air. Uyu kandi nanone yagaragaje ko muri iki gihe cya Patrice Emery Lumumba kwitwa rero umukozi w'u Rwanda rero bisigaye bifatwa nk'ikimenyetso nanone cyo kutagira igihugu ku mutima,
ku mutima, ndetse bikaba nanone bikaba ibikarito bikingwa ngo ku mpaka zishingiye rero ku miyoborere ngo bukungu cyangwa se kurwanya ruswa muri rusange. Yagaragaje ko kandi aho nanone abanyepolitike bagombye nanone guhatanira ibisubizo by'ibibazo abaturage bahura nabyo, usanga rero ngo bahitamo gushinjanya gukorera rero ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo nanone baharabikane nabo bahanganye. Ngo rero ngo mu ngero rero yatanze yagarutse rero kuri Constate Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera muri DRC, ndetse weguye kuri iyo mirimo nyuma yo gukekwaho kunyereza arenga miliyoni 19 z'amadolari ndetse zari zigenewe kubaka gereza ikisangane. Nanone kandi ngaho gusobanura rero ibyo yashinjwaga, Mutamba yavuze ko kandi ibi bibazo byose byari rero mu mugambi wateguwe rero n'u Rwanda ugamije rero kumusenya no guhungabanya guverinoma ya RDC. Uyu kandi wanditse nanone kandi yibukije kandi ko uyu munyapolitike cyangwa se n'umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu yigeze rero gushinja Perezida Felix Tshisekedi kuba umukandida rero watanzwe n'u Rwanda, amushinja rero kudaharanira rero ubusugire bw'igihugu mu kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati rero sabo gusa kuko nanone ngo mu matora ya 2023 abayobozi bari muri iri huriro ndetse riri ku butegetsi bashinje Joseph Kabila wahoze ayobora DRC ndetse na Moise Katumba ko nanone bafite imikoranire n'umutwe FC23 cyangwa se u Rwanda. Ibintu nanone byakomeje kongera ubushyamirane mu banyepolitike. Kasuju kandi yavuze ko kandi iyi mvugo yagiye nanone inagira rero ingaruka ku baturage cyane cyane ngo mu Banyekongo bavuga Ikinyarwanda ndetse bakunze gufatwa rero nk'abashyigikiye umutwe FC23 cyangwa se u Rwanda bitewe gusa ngo n'inkomoko yabo. Yagaragaje ko kandi raporo zitandukanye zirimo nanone n'iz'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch zerekanye ko bamwe muri abo baturage kandi bakorewe ihohoterwa, ifungwa ndetse idakurikije nanone amategeko, iterabwoba ndetse n'icwa ndetse bazira ko bashyigikiye ishyamba za M23 nk'uko bivugwa. Yongeye ko kandi imitwe ya Wazalendo isanzwe ifatanya rero n'ingabo za leta DRC kurwanya FC23 nayo yashinjwe ibikorwa by'ihora. Munyihanganire nsubira inyuma gatoya. Yongeye ko kandi imitwe ya Wazalendo isanzwe ifatanya n'ingabo za leta za DRC mu kurwanya umutwe w'iterabwoba ya 23 nayo yagiye ishinjwa ibikorwa byo guhohotera abasivile ndetse bo mu kamwe namwe cyane cyane abanyamurenge. Ndetse nanone Kasuja kandi yavuze ko kandi y'abanyepolitike bakomeza guhuza umunyarwanda ndetse n'umwanzi bishobora nanone gutuma urwango rushingira ku moko rurushaho gukwirakwira ndetse nanone bikabangamira ibiganiro bya politiki ndetse nanone n'ibikongera ibyago n'ihohoterwa ndetse rikorerwa abantu. Yasoje kandi agaragaza ko kandi amateka yerekana ko ibyaha bikomeye byibasiye rero inyokomuntu bitangira rero ku mvugo z'urwango ndetse no guheza abaturage bamwe. Asaba kandi abayobozi kwirinda gukoresha amagambo ashobora kongera amacakubiri mu karere k'ibiyaga bigari kandi gifite amateka akomeye cyane. Uyu mugabo kandi Kasija yavuze ko u Rwanda ndetse na M23 bakunda kugaragaza ko barimo bararinda abaturage b'abatutsi, ngo nyamara ibyo ngibyo byo bikorera umwuka mubi no gushaka gushyamiranya amoko y'abaturage kugira ngo bamwe bahohoterwe bibe nk'iturufu yo kuba intambwe ikomeza kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mugabo kandi yagaragaje ko umutwe wa 23 wagiye nawo gukora ibikorwa bitari byiza cyane byagiye byibasira abantu bikibasira abandi kubera ko bagiye bagaragaza imvugo zabo zimwe na rimwe zidashingiye ku kuri, bigatuma rero bamwe mu bantu bicwa ndetse bagaragaza ko ubwoko bumwe aribwo burengana burasirazuba bwa Kongo kandi intambara yica benshi. M23 kandi nayo yagiye ishinjwa ibyaha na Human Rights Watch cyane cyane mu kwivugana abaturage bo mu bwoko bw'abahutu cyane cyane abakekwaho ko bafitanye isano na FDLR bahogiye bahura no gusenya, bamwe n'abagendaga batemeshwa imihoro bitwa intera hamwe bakicirwa mu burasirazuba bwa Kongo, imirambo yabo bakayitabika ikazavumburwa ariko M23 havuye ngo none ngibaze mu bice M23 kontrola imirambo bazayihasanga bari munsi bibaye ngombwa ko itsindwa urugamba ikaba yahunga. Ibyo byose ni ibibazo bikomeza kubera mu burasirazuba bwa Kongo rero bihitana abantu bashingiye ku moko n'intambara zishingira ku moko zihitana bamwe abandi zikabarengera, ibigaragaza rero ibintu bitari ukuri cyane. Nihuse cyane rero kubigendanye n'ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo umugabo witwa Michael Robe yanditse ubutumwa buto cyane avuga ko n'ubundi intego yabo ari ugukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo ku neza cyangwa se ku nabi, kandi avuga ko kandi biteguye kubona ibyo ngibyo ari kuvuga bishyirwa mu ngiro kandi ko bigomba kuba mu gihe kitari icya kera.
bati turifuza kubona ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagasubira ku gihugu cyabo. Ati ka turacyashimangira ko u Rwanda rugomba kubikora mu gihe kitari cya kera, mu gihe inzira ikiri nyabagendwa. Naho twihuse cyane rero reka twumve ku munyarwanda wiciwe muri Uganda rero ufite amazina yitiranwa na perezida w'u Rwanda Kagame kugira ngo tuze kubisobanukirwa neza rero akwana ku kandi. Umunyarwanda rero yarashwe rero amaze kureba umupira wa Argentine. Umunyarwanda w'imyaka 28 y'amavuko ndetse yarasiye rero mu mujyi wa Wambarara ni muri Uganda mu ijoro ryo ku itariki ya 15 Nyakanga 2026 nyuma y'umukino w'igikombe cy'isi ndetse wakimwe cya kabiri rero kirangiza wahuzaga rero Ubwongereza ndetse na Argentine. Nyakwigendera witwa Kagame Rukumbuzi Ruben, umwe rero mu bagize umuryango we yabwiye igitangazamakuru Umuseke ko uyu Kagame ndetse yarebanaga n'abandi umukino wa kabiri, maze mu kavuyo katewe n'abantu basohokaga rero umukino urangiye araswa n'inzego z'umutekano za Uganda ahita apfa. Umunyarwanda w'imyaka 28 kandi yarasiye rero mu mujyi wa Wambarara muri Uganda mu ijoro ryo ku itariki 15 Nyakanga 2023 nyuma y'umukino w'igikombe cy'isi cyahuzaga nyina Argentine ndetse n'iya kipe nkora mbikubwiye. Umurambo we wajyanwe rero mu ruhukiro bw'ibitaro byo mu mujyi wa Wambarara ndetse nanone uwo muryango we Rukumbuzi yavuze ko kandi ko yageze rero ubu kugeza ubu rero abakekwaho kumwica batarafatwa, ako kandi bahise rero bava mu aho byabereye barigendera. Kagame Rukumbuzi kandi Ruben yari ingaragu yavukiye rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ariko nanone afite umuryango we mu Rwanda, ababyeyi be baba ndetse muri Uganda ari naho rero nawe yari atuye. Kugeza ubu nanone kandi iyi nkuru yandikwaga rero igitangazamakuru Umuseke ni wari wabasha rero kubona inzego z'umutekano za Uganda zivugaho kuri ayo makuru. Uyu nguyu witwa Kagame Rukumbuzi Ruben ni umugabo muri kureba w'agakositime rwose wambaye agashati k'umweru, agapantaro k'agatese n'udukweto twose twa congo, urako rwose ari umusirimu. Imana imuhire ko ridashira. Nanze bikeye kino kiganiro.